Kanega dega nalari news. Udon ban walan sepi, eki kato kan nigi kubor badon kam, jonga tayo. UMLA kemau kurwat, henne kesengi ka khat khnai taring arajar arpau, ula pelat pejba ya ka MLA skim ka ba ar ka jong usnem arajar khat khandai, arajar arpau, lengba ka skim SRWP, ka ba ar kurur khat nyolak sanpau hajar tengka. Hakane kesengi pelat pejba ya ka MLA skim, laya don lang kinong yelam, bat kinong kersian ka parti HSPDP. Uba renik hakane kesengi, ula yok ban pelat pejba yakin rupu khandai teli ki judge skim baper, kentup ya ki footpath, ki school, ki madan, bat ki pongum, bat kue kiwe. Nalor kini ki skim ki ba ulah pelat, ke ba kham kerpang kalong ka scholarship, na ke benta ki kena pule, ke ba march po hajar tengka marway. Ha ke ba ulah yok ban sam, syaki arspa ngut ki samla, kumsi benta ban kersan cucu ya ke jeng pule ke jongki. Kalau mentala onti lagi ni. Kiskim SRWP, bat kiwe kiskim ya ke bapilii hakane ka flex hakane ka benar ke bala tho kum ka CMRDF bat kiwe ngile ya wat pelat mentakasni. Ya ka ba hakipor barokhot hakisnam balale kampat biosnya benong ba unda mangkerpang unda bahak kerpang kamtam na penta kisamla jongi kibadan don hakijeng pulih kamtam menta uni UMLA ulabu kerpang ru ikas kim kamtam na penta kito kikena kibadan hakijeng pulih ban yo kum kata kajing kersan kajing yarap wala de ibarit rei to pediang bakalong kabakongsan hadu kata-kata di kani kadai kum ka scholarship scheme kamdai ka scholarship ba pio na government na kapo hakipor pro kata ndrei kadai ka scholarship ya ka ba UMLA jongi nang ni makurat ula bahak kerpang sa ki samla ki badon hakajin puli kumene kalau bangun paju lab ba UMLA na scholarship limba ke SRWP ngala long video la live blog menta kalau kesing peningkong bani ba UMLA perkhat menta kalau we jong ki kena jong kenega district jungi dengan sukumen sibonnya pada kentui piwe i benungyo bentang kini aspa ngot apola kepisa mangin supply info blog kadai bendai nah kebenta kajing puli jumpi bang scholarship kamut kadai nemta kajing penan kami ya kepisa nah kebenta kapuli putih jumpi nemta karo kepar jumpi namta kiwe pendai cikam kibang jatuh masentoi kepisa po bangkong lah kum pendan kambakla yang kentui kini separuh kajuran kajing angot ba larang cikun jengi kinyo kikam dijam kibabaha kan bahas ibon ya ke distrik jengi rolong yang masam jengi tenget bar kajing ya ini i kani ke scholarship mentai we itu ino yo bentang ni aspa ngut ba kani rolong kum ke investment jong i MLA jengi kum ke sarkar na ke bentang jong ngiyo bantuat pada kum ka Christmas gift ya kini ke skin ki ba pair ya ki bangila tho ha kani ka flex ya baro khot ki ja skim jong usnam khat khandai arpau le sedam na tay jopi ki bala bo udak jengkeli balai nang yoslam handai kadau kalong namar ba ngila slam habasdan te ngil yailong gumne system but ngil persyang kabala ban ai khamha kat banang ni kisnam pinang yo khamha ban laragam bakla ha usnam arpau le se pila ban yo arsya kipai ba kila bani arsya kata keragi perkhat jongi banang ai khamha kat banang mi kisni kat banang mi kisnam hadu banakut kere katem sonsnem ke jogi hoy ngasko baharu banya tho lepai pi bakum kalau mentau usnam kaskim SRWP rayo tangar kror hendre ya usnam arpawei nilayo arkror siteng tikataru kedai seperti jo kesokar nak saya bagi yo ban ai syakipat bahi nilai yo menta berkat ke SRWP berkiwei kuai skim hangne kumbala pikenau somla bene arkror khat nyolak santo hajar hak bangila tholut ya baro ki jaj skim kan don kanu ke jimbure lane kata ka jing tengkai ban ong ban ai sop ya no kublai sibone ya kini kiri orang ba kilong kemi kilong pa
hakabati jiwan bani kendok yang bat ngada respect ya kata kajing snow jongki hakabati kini lenti ban ong to se barane tang kajing tip jongki ailam skim no yang nom ya tu ikibaro le tang kajing tip jongki ngalasul ki ban ong ba wat nom snow ai ka MLS kim ka bahaduk menta Arsenal ka bangila ai ngila ai habashai jongkasngi hakaba kamdon jibore kendir lu namar kata pitip lu baro badena ta daw hakaba gelanut ban pentor bai ba ini skim baro khai ba pi pinya teblet ka ai ka skim ya ka bangi ai haki pai ba baro ladon ka por ngin jendal sultanat wat ban thok lu ki keteng jongki individual beneficiaries tang bar mar jerong talak watang gili kita skim ru nyamsuk kana ka banar kala hekat kan he ban thok sai ki keteng jongki individual marwe kala jerong seba palat ngimla syu hendrai kataru omdon jingbori hakisnong baro pia tip bahama pi haman la kisnong mano kita ki balak banyo skim baldondo tiba kwa barwat tip da go first jong video SI ya ki kerteng jong baro khot ki beneficiaries ki bayo agri skim do pair ai kublai kerpang hakaba hakini ki wi snem ngila kham pelejing mut harusnya meladap hakabede bikin orang hakabengil iPhone kaskim siki nongrep menta pada nilai pai sasiki kon samlah hoi yakin orang program kaskim hakabengil ai kiri kitendeng biskot nilai ai dalam kitendeng biskot nilai aban ai kiri kitiar misteri nilai aban ai kiri kitin kembali jule kisuki batkiwai kiri kitiar hakabaki bubon hakabagi perkat tak kecil kam joki pai but kabakam kapang kumbale keren baro kadai ya kadai scholarship hakabangi lakan mau kapang ki kon samla ko ki kon samla ki banyo kadai scholarship ngis ngau borom ngis ngau ya pi ki samla bat ni kwa ban ai kadai kejerap la kalon kabaret hendai ka skol temat hadu kata kalon kejiyok mesim yang kajing yok mesim ya pi bat kajing kop hero pi ki kon samla ka ki badon hangli bat ki bondon bersubasa itu karena hak itu ki wei de ki ban yok lang dengan scholarship